Kei te rongo tonu te hunga o tautahi I ngā taumahatanga e ahu mai ana I ngā rū whenua kua pānei ki a rātou. Hioi I nā te kōrero kei tai te kino kei uta te whiu, nā te mea kua piki ake te utu rianga rawa ki te katoa o tātou puta noa I te motu I nāia nei. Kei tō mātou tari I o tautahi a Rapaira Tāwhai me ngā whakamārama o te wā, Rapaira. Ko te whānau o Tracy Augo tētahi whānau I tūtaki ahau I te rani nei. Ko tō rātou mataku, ko ēnei kōpaki, kei roto ko tā rātou nama inihua. E tatari ana ia ki tāna pire inihua, I runa I te mōhio kei te piki ake te utu. I was just waiting for it, so, we can't do anything about it. Ko inei te āhua o tōna whare I muri I te rūwhenua nui o te rātau. Ko inei I āia nei, ko nā whakatika he inihua, Enari ko te ā wana nui, ko nā piki nā utu mo te inihua ka tā pirihia ki nā pire o te marama. That's a lot of money, 30% is a lot of money. He neke atu I te ko tahirau tāra I a marama ka utuhia e te whānau nei mo te inihua, mo te whare me nā rawa o roto. Enari I āia e kōrero ana ki tāna tuahine ka rono ia mo nā piki nā utu nei. She said that her insurance has gone up about $60, so ours hasn't gone up yet, but I'm just waiting. Hei tāna umana inihua ko te take mō tēnei piki nā utu I te mea kua tohua au te aroa he wāhi mō rearea nā rū whenua o konei. Reinsurance premiums went up substantially, in some cases in the hundreds of %. And then, of course, from the 1st of February, the EQC levies, that's the amount of money that the Earthquake Commission charges, are also trebling. Enari ko tā Tracy Augo ka utu tonuia I tāna inihua I runa I te mōhio ka whaihua. Well, every time I've rung up, they've always got an answer, which is good. It eases my mind because at least I know that they're working through it. Kei te kōrero tonu te whānau Augo me nā umana inihua kia whai pūtea rātau I te mea kei te tiro tonu nā kai arotake me nā rānei me puta rātau I tō rātau whare, ka tāia rānei te whakatika haere. Ko tā Tracy Augo hei te mutuna o te rā me utu I te inihua, kei pāmai anō tētahi aitua nui, pēnei I te rū whenua, ko tāna ki nā hapori, ko tāna ki nā hapori he aitua nui tēnei e kore e tāia te kaupare, anō hoki e kore amuri e hoki a Scotty. Rapaira Tāwhai I o tautahi, tēnā rā koe moe nā whakamārama.